अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर की फॉरेस्ट पुमनमक कोकथोकलगा पोपी थादुना पुमकोक कोकलबा फावबदा वाही अमा फाव हाइबा ngamjadaba luchingबना पिक थल्ले हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनना नुंगनांगबा फोंदोरकली इरेंगबम 𝐻𝐸𝐯𝐶𝐞𝐬 नेशनल पीपल्स पार्टी की स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट की फॉर्म पूनबगीदमक ऑर्डर थोक्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा निमिदांगी पाउमिंग ताबेरिबा सिंहबु चन्माबमना खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर की फॉरेस्ट पुमनमक कोकथोकलगा पोपी थादुना पुमकोक कोकलबा फावबदा वाही अमा फाव हाइबा ngamjadaba luchingबना पिक थल्ले हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनना नुंगनांगबा फोंदोरकली हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनना महाकी सोशल मीडिया दा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की 𝐷𝐻𝐸𝐯𝐞 सब डिवीजन की मनुंग चनलैबा कोटलैंड अमदी सेल्सी हिल रेंज दा पाक्तकनना पोपी थाबगी वीडियो फुटेज अमगा लोनिना थागलकपा पोस्ट अमदा अखोय मसल चिंथनरिङैदा फॉरेस्ट पुमनमक मरु कोकले चिंगसिबु पानरिबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंह पुलिस की मियोय सिंह पोपी थानबा चिंग सिंह मरु कोकथोकलकपा मतमदा करी तौरगा लेबगे हैबा वाहंग हंगलकले पोस्ट अदुदा महाकना मखा ताना हाई यानब चलगा लेरबदी मणिपुर मांख्रगनी चप चाबा लीगल एक्शन लौद्रिबा फावबा भाप तारोई तौगे यावना खुटलाई पाइबा कांगबु यावना तौबा ओइगनी चिंग सिंह मरु कोकलबनिना महौसागी फिवमदा अकाइबा लाकपा हाइबसी मसना तावनी मसिना चही अमदा इचाउ अहुम मरिरक मायुक नबनी लोनिना पोपी सिंह अदु मांगहनबा कैंपेन अमा अथुबदा मथौ तारे हाइना फोंदोरकले इरेंगबम 𝐻𝐸𝐯𝐶𝐞𝐬 नेशनल पीपल्स पार्टी की स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट की फॉर्म पूनबगीदमक ऑर्डर थोक्रे नेशनल पीपल्स पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट 𝐶𝐸𝐯𝐿 𝐁𝐫𝐸𝐬 खुदयेकपीदुना थोलकिबा ऑर्डर अमदा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 11 की मतुंग इन्ना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ओरंबद नतना सिंगजमई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की ओइना कयारक मिखलदा माई पाकिबा इरेंगबम 𝐻𝐸𝐯𝐿 नेशनल पीपल्स पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ओइना हाबलक्किबनी हारिबा ऑर्डर अदुदा 𝐻𝐸𝐯𝐿 कुमजा 2025 दगिना 19 फावबा महाकना वाइस प्रेसिडेंट की फॉर्म अदु पुगदबनी हारि मैटे हुयन लालोन लांगलोन सिंटम संगलेन सज्जाल एकेडमी UFO हाउबम मरक चिंगथम लेकाई ब्रांच की कुंट्रारक सुबा राइजिंग डे की थरम ngasi पांगथोकरे थरम अदुगी मनुंग चन्ना ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर लुचिंग पुरेल RK मनीसना की मफमदा मेंबर्स सिंगनाई काय खुमनबा उल्लबा मतुंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट RK सना पारिहरदा जनरल सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनबा उत्किबगा लोनिना थौरम अजुदा UFO की ओइना लेरिबा थांग तागे चीफ इंस्ट्रक्टर नोमाइथेम बिजोइना ngasi हौनबि मतुंग इना इवदो पाखंगबा येकपा मालेमगी फिराल चिंखतके अमदी ऑर्गेनाइजेशन असगी मेंबर्स सिंगना मालेमगी फिराल की मफमदा सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनबसु उत्की ngasi थौरम अजुदा UFO की प्रेसिडेंट RK सना पारिहल होम सेक्रेटरी L लोयुम्बा कमांडर Y चिंगसंग लाकपा UFO की ओइना लेरिबा थांग तागे चीफ इंस्ट्रक्टर नोमाइथेम बिजोई बटालियन कमांडर सिंह अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफम कयादगी लाकपा UFO की मेंबर्स सिंगनसु सरुयाकी
Manipuri Students Federation MSF ki mayai loisangi lufasigi kunsuba Federal Educative Council ki General Body Meeting ama haukiba numita pangthokre mifamda advisors samadi luf ki President namayai tangbal lauduna saryaki luf asigi advisors singamadi Federal Educative Council ki members singna GB mifam aduda luf asi hena pauthok chauthoknaba mating leina khunai asigi thavak thoram singda mai pakna changsinba ngamnaba amadi hena mapangal kannaba honaminabagi matangda kumna khanaki loinena luf ki thogai amadi manipur bu awanba mara chetna tangdu leitana amata oibagi saktam kaihandanaba honabada luf asigi thomi singna logadaba thodang singi matangdasu marik chumna khanaki Bosemna prescribe tawduna class 1 dagina 10 fawba tamnariba subject khudingmakki textbook lakliba chai lisangani kuntaruki anoba academic session hojungaida mahiroi singda fanghangadabani haina Federal Students Organization Kangleipak Fasokki Secretary Education and Library Soivam David na akanba wafam thamlakli Cherol asina makatan hai Chahi khudingi session haukraba fawba mahiroi singna tamnaba lairik fangdabagi awaba asi bosemna daita lauduna mahiroi singi khalaga awaba asi kokhangadabani asi khakta sunatana mahiroi singna tamnaba fongiba lairik khudingmaki papers singadu quality lehangadabani chahi khudingi thengnaduna lairiba awaba singa sida henma bidyeng sangjaba bosemgi mathakta fesokna jackson wa thamlakli karigumba mahiroi luf asigi cherol asibu thausadaduna mahiroi singi awaba asi matam chana kokhandrabadi maduda thoklakpa afa fatta pumnamak bosemna daita pugadabani haina phongdorakli Sanamahibu census lisangani kuntareta top lining ama oina mikok thibada atopa lining gum panbiu yauhanbiu haina MP sana zawba leishemana parliament ta thamlakpada Maitei Kathe Indigenous Development Association MIDA Napen ba phongdurakli MIDA gi maikeri gi thadorokpa cherol amada MP lesemba sana zawbana Rajya Sabha India gi winter session gi floor of parliament special mention oina yamna maru oiba matam kayadagi miyamna pamnaraba wafam ama oidiba sanamahi lining bu top lining amagum India gi Lisangani kuntareta gi haugadoriba mikok thibada sanamahi lining bu atopa lining ama oina lista sungsoi soidina yauhanbiu haina parliament ta thamlakibani wafam asi sanamahi lachaba furuf ama oina hingzagi haiba naha kaya gisu achumba khongthang oirakani aduna 2027 gi census ta sanamahi bu miyam hubna honaduna yauhannaba hona horasi manipur da lariba CSO amadi lining Loishang laifam kayadagi miyoi kayana tanja asi lobiduna isana isagi saktam kanja hausi haina MIDA gi maikeri apple tarakli Nakal amarom dasu wakalon manaba apunba wama kangleipak namia leibak asigi mikok thibagi mathakta sanamahi lining bu tokhaiba lining ama oina masak khangbinaba Rajya Sabha gi MP sana zawba leishemana hauzik sathariba parliament mifamda pukhalakpa bu nungaiba phongdokpada natana khongthang asi achumbani amadi India lengakna thuba matamda mikok thibada sanamahi lining bu yauhangadabani haina phongdorakli
ꯚꯤꯛꯁꯤꯌꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯛꯁꯤꯌꯁ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯚꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯄꯤ ꯁꯣꯃꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯝ ꯚꯤꯛꯁꯤꯌꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯄꯤꯡꯀꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥ ꯆꯪꯂꯛꯄꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ IDPꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯤꯛꯁꯤꯌꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯉꯥꯛꯐꯝꯗ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 13ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯐꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯂꯩ꯫ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯚꯔꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯗꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯉꯝꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯔꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯚꯔꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯦꯀꯣ ꯚꯔꯥꯁꯨ 100 ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯅꯦꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯗꯤ 500ꯁꯨ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯨ ꯅꯤꯇꯤ ꯆꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯔꯛꯀꯨꯝꯕ ꯆꯦꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯅ ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯂꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯟꯗꯣ ꯚꯔꯥꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯈꯔ ꯃꯤ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯁ ꯅꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯂꯁꯨ ꯚꯔꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ Youth I-League 2025 ngasi St. Anthony Schoolgi football ground pangthokre hariba football match aduda ngangum utam singh MCS Director Mahut TIPR Government of Manipur Nongthombam Gandhi Social Worker Dr. 𝐶𝐞𝐰𝐬 Singh Associate Professor Department of Surgery Janem Samadi Suchitra Devi Potsangbam Principal ST Anthony School na President Member Singoina Saruyaki Youth I-League 2025 pangthokibaga mari lerina Suchitra Devi Potsangbam na paumi singa unaba amada hariba football match adu St. Anthony School gi football ground da pangthokpa fangbada yamna nungaiba poi sanaroi singnasu league match da sanaba fanglakpa haibasi taraina lawfam thokte masagi apamba adu masana khangzaduna kanna honaba ama changi loinina mama mapa oiba singnasu support tawiba changi maduna sanaroi singna mingchat purakpa ngamgadoribani haiba wafam thamki ngasi sanakiba Youth I-League football match aduda Classic Football Association na Elite Football Club pu Panjil Taruk Sinoda Maitiba Biki Mama amo ina haizarake player khudingmak league sida sanagadaba football gi sigu ina particularly haizarake khudingmak sida makoi thawai hakchang yauna phajana khoi gi
yamna gyan tana moina tawribasi karino moina pamlibasina karino ka haibatuzu bhap tana sana ba pamjai sana hanjaningi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯅꯔꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯒ ꯃꯦꯠꯆꯇꯒ ꯆꯪꯉꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯐꯪꯖꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ Level 9 men A-side tennis ball cricket tournament 2025-26 ki ngasi sanakiba match singda SR Automobiles Ragailong MT Ply Mana Ingkol Arvia 11 Itakhola Hata Hariba team singasi mai pakre tongan ba cricket team kunmari na saruk yaraga group mari thokna khaidoktuna Minuthong Hata Kolapati Athletic Union 𝐻𝐢𝐯𝐬 na senduna Minuthong Hata Mana Ingkol Ground Chatariba Cricket Tournament asigi ngasi mangani chenba numit ki sanakiba hanba match da SR Automobiles Ragailong na SCC Sangayong Fambu Run Kontramari da Maitiba Piki match ajuda mai pakraba SR Automobiles Ragailong ki AL Vasit na Man of the Match ki award funky tournament asigi ngasa sanakiba ani suba match tasu SR Automobiles Ragailong na Pan King Mana Ingkolbu yamna lakchena wicket nipan da thoiba ngamki match ajuda mai pakraba SR Automobiles Ragailong ki Sadam Sahana Man of the Match taki ahum suba match sanaki wadana MT Ply Mana Ingkolna Arvia 11 Itakhola Hatabu wicket nipan da maitiba piki match ajuda mai pakraba MT Ply Mana Ingkolgi Johnson na Man of the Match ki mana funky Lodina cricket tournament asigi ngasa sanakiba mari suba match tana Arvia 11 Itakhola Hatana LYC Kairao Litanbu run kunma thoida maitiba piki match ajuda mai pakraba Arvia 11 Itakhola Hatagi Ronak Chowdhury na Man of the Match taba ngamki bani DZAR Men and Women Polo Championship hayengdagi hauduna mapal 𝐶𝐢𝐯𝐞 Polo Stadium da pangthoklagani hari Polo bu hena saktak pangamnaba amadi Polo bu pamjaba singda pokning thogatpa oina Assam Rifles samadi All Manipur Polo Association asentuna pangthokadoriba DZAR Men and Women Polo Championship asi hayengdagi na lakliba tang kun phawba nupagi team kuntra humdoi amadi nupi manga punna team kuntra ni pana saru yaduna pangthoklagani hari Lamlong Thongkhong da leiba artificial turf ground da mamang thagi kunhumdoi dagina hauduna chatharakliba mangarak suba Dr. Moirangtem Manauton Singh amasung M Chandrasakhi Devi Master Football Championship 2025 king asisanakiba ahanba match da 𝐾𝐿YGC mai pakre lonin atopa match samadana MLVFA su mai pakre Sunday FC na sinduna tongan ba team tarani thoina group ahum da saruk yaraga chathariba championship asigi ngase sanakiba tarataret suba league match da 𝐾𝐿YGC na VFC bu ani amada panjal chanaduna maitiba pikre amadi ani suba sanakiba ground gi taranipan suba league match da MLVFA na FLAM bu manga sinoda panjal chanaduna maitiba pikre Lakliba thasigi tarukamadi taramathoida championship asigi quarter final sanaragani quarter final gi ahanba match ki ahanba numit ki ahanba match ta VSAI ga FLAM ga akanba lamba panaduna sanaragani amadi ani suba athengba match ta FLAK ga EMVC ga akanba lamba panaduna sanaragani hari
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯔꯦꯡꯕꯝ ꯍꯦꯃꯣꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ North Window Sandok Sari Benimidangi Pau Matang Sadaloi Sari, being Tabiriba Singbo Mukahana, Jan Mabamna Krumjari. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Gi Maikadigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities, Part-Time Job Assistant ki khudong chaba su pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani. Akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road ta lengsin birau.